collection to but of the Karo people sing gisu when a brother singing it has a crole, Moi Londa, Oirakhi si hai. Brother Singh Jangse. Madugi concept to apply to Rega, Manipur da Archeologist, the what he live at the Swine told the my sing yam pinabani Madugi, Kulaidu, hide the Nataugi, my Mayam sing say house, mayum the loins set there, house survey, and I can do it. Archaeology, I method of study da approach known to unknown. The Akang Badi Kang up the Janganba, the process, Masi I method of study better than now. Maduna. Akang was in a Karioribu, Brother Singh Jangsi, my Basing to the Gisala Hangura body collection Tore, Rega, Masi Canosida, Ainamu, simply a modi collection Toroga talk there. And Kadai the Gis, Tangi collection, Sikarai the Toropogase among further quedito. When hybrid the clean oiba oidaba my own technical. Ado example si Aina Canosida, Tankulununda, 1968 survey house survey and so house collection Gisalimi, Madugi, Satpamatam Sida, Aina, anywhere ain't set but of the surung you can say hung away surung si no table labra karai the surung lay koli hai sing basing so and some hung out a little boy hide ever can kui the surung ukrulgi can the surung labani and one hide ever but it is 69 itself a Kankui Salaga, a excavation told. So it was successful. Prehistoric man signa stone age angan bumatongi missing to the Madida Lerambagi Kutlu Kulai Kamerum say Pangway one. It was really a lucky for me. I see Mayamna Ozakumarena Adum Kangney call Mayamna Dum Haiko. I see Yumnaxi Okramni, and Mingjina Kumarni, and Kanosi academic already Okram Kumar Singh and the Vanatum Lako. And I see a family, a parents, eldest son. Can say a father to now Okram Sauba, I know one the Tika Tawagi Amalera me, and do Masa Quayane, and they give Imana Amusana Haina Kantoiko. And they give Quisli now Nipa the Mangasui, a Kanabadu is an Upiamaga, so I don't know what Popone. And they study some Matamatang LPC, Torpo Tabsila, I can odagi. Ketrilekai LP school and Malerbico, Maduda Sale, Adu Matanga, Adugi Kanosida High School, Sina Singing Boys High School, da Tamaga matriculations in 1961, the lawyer, and they gave them college up. Amu pre-university in Sahiyama, gave course a Malay, me a quibat of Duda, Matunda di Sahi and Ongico. Adugi prehistory, Kanogi pre-university course, ma Loiraga 1965 ta IC graduation lawyer 3 years gi madu 65 lawyer matung sida Guwahati University da salaga post graduate tawraga IC Anthropology da post graduation me mission tawraga tagi 65 ki kano sida amu Anthropology sigi amu amana peculiar abana magil laboratory se masi Phil is the laboratory of the anthropology subject sibai khangne aduna Kanosida previous to so equity field study Msalev. I don't know Madu Yauder, the Parka complete order to the Parkagi Kanose, and Mickey Hills the field study Sale. Donga Makam and Moi Becky Hillski substitute Mukakantoi, Madasale, Madu Halaga, I Matamduda, Kui Kanosi, Mr. Point of Quine Tabling Kung Lai. Linguist, Kui Matamduki, head of department, MC Kosamisina. Asami Tamona high. I told only emphasis spirit the importance scale. I realized to do. But the field is a akanda. The importance of the Assamese knowledge I realized to do. Kainubu, I see data collection come traveling. Information to the material component, English component. Only Assamese and their Kasi Kanogi Miki language do the Kagise. It's a company. Marida Aina Live Padana, Pastor Cocktaine, Masu English, Baset full Dante. Ado Yamna one a Mangundegi information collector I feel is complete word. Mother I realized oh, learning others' language must see Atopa language speaker to get advantage that level. Learner to get advantage them. I see a matam to Kang. Swine to I see
post graduate 5th year gi kano si loiraga final year si lak matam sida prehistoric archaeology si da IC special paper lore and Garo Hills tamu masi field study sale field study saluraga aina madugi dissertation si iba yanana bagi literature mayam sum thi matam da ate states gi Nagaland bhawba de Assam gi kariki mayam gi Burma gi koi loino si phangeraga Manipur gi di literature do am to phangdre phangdru da engon of matam du aina question to why hay si tau si da masi research to what panas foin oigani karigi no akoi bi phangaga koi sigi marak sida kalaga gap ama leiba hunati e se matam du rei mind later am madegi aina ai karigumba archaeology gi field sida in research to targade ai Manipur si ai field of research oina khangani ai se amadu lep khrabai madegi 1967 da parka final year piramang hek tholpaga ai Manipur da hujiki collection data collection tawna bagi ai kon preparation tawre madegi aina masigi tawmutam sida Garo Hills da collection tawmutam da Garo people singi su moina brother singh gi thaja bakrale moi londa oirakhi si hai brother singh jangse madugi concept to aina apply tawrega Manipur da ahanjek da wari li matam da swan tawdna mai basing yam paina bani madugi khulai do haidana tawdagi mai ba mayam sing se house mayum da loin sat there house survey aina kan toy adro archaeological ai method of study da approach known to unknown the akhang badi khangdab da changhan ba gi process se masi ai method of study pattern dam na aduna akhang basina kariori gi bu brother singh jang si mai ba sing du gi sala hangora ga body collection tawre ga masi kano sida aina mu simply ai moi collection toroga el talk te aina kadai degi stangi collection si kadai de torok page se among further query to moin haiba de clean oida ba maya among thegnare ko adu example si aina kano sida tangkulun nungda 1968 da survey ma house survey ni do so house collection gi salimi madugi satpa matam sida aina anywhere ain chat matam da ai surung gi kano se hang ya aina surung si noi taba leibra kadai da surung lei koli hai ma sing gi so ain sum hang ya alai da moina hai ya khangkhui da surung ukrul gi kano da surung ma leibani da moi hai ya madai di 69 itself ai khangkhui si satlaga ai excavation tawna so it was successful prehistoric man signa stone age gi angan ba matam gi mi sing du da madai da leiram bagi khutlu khulai ka merum se phangwai wane it was really a lucky for me madundagi IC madugi report sing do archaeological survey of India gi mogi 1960-69 gi review gi balam da madu phong e mum tore ado machine maram orega ai advantage oi ba am kha ka mum thamjar ke ko IC 1969 da kanogi DM college gi Anthropology Department ke wazama ko bi UPSC ne advertise tore madai interview yaw ba satle madugi interview do aingon da selection torok na bagi masak se ai gi findings sing sin maram ne na khalle keno bu yan han bani Manipur da archaeological report ama sumaina phongpa manuena particularly prehistoric keno sir phangpa si tawbu sida interview si bayam mo koi kunmuk na candidate leino kunmuk si manung da ai ni kon boy mayam du ga tang tor min manga tar tor loin thole I more than 1 hour, near about 1 hour in an interview too. I think the chairman Zina Kari has a person Sikari. Suppose if you are selected, how soon can you join the service? I said, I see, when satisfied way there. I say, I'm going to filter a tolle. I think Yumda, my selection cannot do Tare. So I told the idea college 1969. Anthropology Department was out in Sange, Madegi Lakpaduna up to 1976 must reach the book and how archaeology is in Manipur office, archaeology office. Come and develop the work we have to kind of crack get over Nico. 76 I see Cantorega, Matum to the was a Modhu and Amalerme, deputy director, Kuraidegi. Mani lai si koi departmental
matamduda aine koi head of department matamdugi wazarajen kong itengi longchum rajen ne ibani si paminare umta uzik modu the deputy director slai are wazarajen na kari kaujo ho haibano kari kausike na man yaswain tawdna antiquities ge restart tawna bagi officer am khangadori madugi kanudu suitable oiba mi phakta suggestion tawbiu haidana hangena lakpani haiduregi ozara jenjer makutelaga he is the right person and highway war next day da aisi registering officer na appoint tore on deputation la adegi adum join tore adegi madu join tore matamdura museum da attest tore lego kadone registering officer se ade aina sumkhan matamda masi gi activities sidi archaeology ki tongan ba office am leitragade properly execute to waga do mali se aina matamnu phauraktra aina huzik manipur ki archaeology ki ek am leiri se ek si aina 1976 itself draft tore mado assembly da madu toraga pass to holle ek ol halle adegi post creation mayam jing ji tore raga 1978 da state archaeology se huzik leiri state archaeology se aina superintendent of archaeology oiraga established tore bane madudagidi aisi sai khangkhui gedi hanana archaeology puthoktrige mo to establish tawring da adum tawgre mo to leire adugi matung sida archaeology hangtorak pasidagidi aigonda opportunity ma su leire ba ai laibu pharak ba haitare aidi satpada khotpada exploration gi taw yabu mayam sikse madugi facility sing do aigonda phangba hore madagidi aina sing man mayam sing si thungna ba lang kan bread si tur sale om tore aswain taw da mathang tawrega 1981 dana kamain to kebu koi ki house collection do madugi importance to mo ainong tabang ka doini sai ahmadana khangkhui surung puthok ngamre information collection tawrega adegi mathangi amuk 1981 gi sidana wangu gi napachik ana mafum amale archaeological site madusu madugi kanwasi dagi aingonda information am yore swain tawdana neolithic culture gi brother singhan mayam thajanam se masi am phangi haina lai madu ain lawre collection tawraga abu further se aina yeng matam sida yamna potential oiba archaeology gi oiba mafum am site am oire madu aina 81 sida excavation tawre madagi number of artifacts prehistoric degi safu da makong panbi kai ga mayam singsi nungi saigi brother singjang dune ate nungna saw khulai makhan mayam singi phangdara degi napachiki site se masim chu phange aduga madugi site sigi si mu thermoluminescent dating na mai kano singsi gi dating sample si thar ga dating do mutam da makoina dating lepak posi 1450 BC lire anu tampakta khunda ba horek posi maduna earliest evidence of oidoine swaina se matang swaina la kan sida kanoda information mayam phange songbu oina Chandel district ki da surung am leyena amu lae madagi madu 1983 da salaga amu exploration tore madu su fruitful ore nungi khulai madu dagi su phange madu swain tawdana sai kano singsiki stone age gi kano si Paleolithic culture gi adi mathangi kano singsida amu Neolithic culture gi kano singmu koida material singsi phangba hore adugi amu mathang tang matamda 1983 gi kano sigi khara sondhar ko matamda mu nongpo kai then mambi da mu exploration si wa khara taw matam sida another important oiba kano amu phange masidana Manipuri oiba yanan ba yam phajaba cultural sequence am phangdoine mathakta na koi later period ki cultural phase am leidoine chafu da maruina koi hoji sanari ba chafu gi kan mayek se sigi moyek si leram ba adu mathang da amuk koi ariba matam gi chafu gi ama layar among leidoine adu matung da amuk khara kantor ga nungi culture kantogi layer bom leram doide masi kano se masi chafu sigi kano sida su amu
कोई चारकोल सैंपल्स खरा थेंगने चारकोल से इन कलेक्शन तौरगा डेटिंग था मतबसिदा मधुगी डेटिंग सिना कई आम लेपकेबु 4460 plus minus 120 years old and my lepe that means about 5000 years now hujiki kano degi sabai ton lepe adugi sapu gi layer gi makha ne ba nungi artifact ba among phangi se madudana amu asagi Paleolithic songbu ne khangkhui ne phangi ba adugi barak Neolithic ana asagi kano sigi aba phange ko napasiki wangu kano se sigi barak cultural phase amu oidoine hujiki kano do phangi se nungi khulai pare layer phangi se maduna koina hoavin and culture ko ano Manipur da leriba nungi juki khulai cultural phase sing sida koina huji phawda established torisi Paleolithic haibama earlier da mathang da hoavin and haibama aduga lastly Neolithic haibama ohum sida Paleolithic hoavin and Neolithic haisida ado si cultural sequence masi Southeast Asia gi cultural sequence zamane ado India dadi up to Meghalaya Garo Hills inside Philwaksta le haido adu da su sagi hoavin and culture sigi material things Meghalaya de Garo Hills ta su phangine so baina Northeast ki complex si ekoina Southeast Asia ki cultural complex ta punna leiba adu magi findings to ne ai archaeological work sina phangai se matungda amuksu kano sila aga aina bathang som tor matam sila napasiki si 1985 ta mohana re-excavate tawe excavation si tawmutam da yam phajaba structure ki by sequence ama phange sequence phange raga matam dugi kano sing sida koi kano si napasiki kamdona moina mafam si thadokna chatkri no sigi explanation to yawa am khaksi kainobu hujileriba napasiki Imphal to dengi nongchup thangba khongban da nawa matamdu da Imphal to dense madal leram dribo nawa madugi tectonic movement gi kadigi ama lakpadagi sagi western kaino sida foothills ta chelambat to dense masi somda ship torpade ship torpadu mosi aki bam phahondra moi mafam si abandon tor sakibani aise masi gi theory ama huji layaba adu madugi kanosi la matung sida makoi na kadai da mu la ageu kakching maya gi da laimanai village da malai laimanai sigi lokon amalai laimanai lokolana masida mu thi matam da chai wangu da phangi ba na pachiki kanose material siga hypet manana sagi laimanai gi sida u phangya aduga ani si technologically compared to matam da laimanai sigi da hena more evolved by technology da phangya madigi mu further kanosida ekoi awangom da mu haigalaga funan maring gi kanose sida mu aina masida di 1967 de hogramni ko funan gi de madai da phangiba material sing to maduda amuksu later period ki technological advance hoiba later period ki oido de masida gi ekoina interpretation to ya base kainobu Manipur ki ahan han bada ekoina khunda basi sing da han khunda rame sing dagi amuk maram ni karigino sing da khunda ri si maram ji karigino aibu tampak se matam duda ising da thumma leiba werame madugi example su sufficiently evidence kano sing leire ko madugi kano torega sing da lerambadagi tam maya nakpa ram da kumdare for example sai aina no poketin ma mi ki pangi budo madugi kano yore madugi matung dagi di amuk belly is dry oirakna belly da settlement over in around 2000 BC ki sida madigi sigi settlement si tawrega asai phangyo findings sige sidagi koina interpretation to yari si kariung lage bu southern part of the valley is hana settlement tawrega northward of the sum settlement si mathang mathang ship to hore ase wangu leire re kaksingi leire then Thawan gi sige maringi kano sing leire masigi supporting to this archaeological findings sigi da support to yabagi evidence ani khakka ongle amana ekoina
ꯃꯩꯔꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯄꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯃꯥꯏ ꯈꯨꯕꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯎꯠꯇ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝꯒꯤꯁꯨ ꯑꯄꯣꯛꯄꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯒꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯥꯎꯠꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯥꯎꯠꯀ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯅꯣꯔꯠꯀ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯥꯎꯠꯇꯅ ꯃꯣꯔ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦഡ് ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯐꯪꯉꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯅꯣꯔꯠꯇꯅ ꯁ꯭ꯄꯔꯁꯂꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯗꯔ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁꯅꯦꯕ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯣꯔꯠ ꯇꯨ ꯁꯥꯎꯠ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁꯀ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯁꯨꯞꯄ ꯂꯥꯏ ꯃꯅꯥꯏ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯩ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯗ ꯃꯤ ꯇꯥꯔꯦꯔꯒ ꯃꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯇꯁꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯜꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤꯗ ꯄꯦꯔꯣꯗꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯪꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯗ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯕꯨ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯏꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯏꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯇꯤꯜ ꯗ ꯏꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯄꯦꯔꯦꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟట్ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯄꯦꯔꯦꯠꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯨꯡꯅꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯦꯔꯦꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯀோ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯨ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯒ ꯏꯕꯗꯤ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯄꯤꯄꯜꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦꯕ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯅ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯤꯖꯦꯟꯗꯔꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯛ ꯇꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯦꯜ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯕꯨꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯗ ꯂꯤꯔꯅꯤ ꯏꯆꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯔꯅꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏ ꯃꯁꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯐꯇꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯁꯨꯝ ꯂꯤꯊꯔꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯕꯨ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯧꯒꯦꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛꯇꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯅ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯛꯑꯕ ꯗꯦꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯒꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯐꯣꯛꯂꯣꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯦꯖ ꯊꯝꯒꯗꯒꯦꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯧꯔꯦꯕ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯖ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯂꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦल ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯔꯦ ꯊꯥꯔꯣꯟ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯑꯃꯒ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯦ ꯊꯥꯔꯣꯟ ꯀꯦꯞꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯣꯋꯥꯕꯤꯅꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯖ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯍꯣꯋꯥꯕꯤꯅꯦꯟꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯣꯁꯤꯜꯃꯦꯟ ꯑꯃꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯁꯤꯜꯃꯦꯟ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯐꯝ ꯁꯥꯔꯝꯃꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯦꯠꯂꯤ ꯇꯥꯛꯑꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯡꯕꯨ ꯁꯨꯔꯨꯡꯗ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯁꯤ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯀꯥꯈꯨꯏ ꯁꯨꯔꯨꯡꯗ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯁꯤ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤꯗ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯁꯤ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯄꯆꯦꯛ ꯋꯥꯡꯉꯨꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯊꯥꯔꯣꯟ ꯀꯦꯞꯇ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯁꯤ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯨꯅꯥꯟ ꯆꯤꯡꯗ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯁꯤ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ
ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯃꯦꯟ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯗꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯥꯡꯈꯨꯏ ꯁꯨꯔꯨꯡꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯣꯀꯣꯆꯤꯌꯥꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯂꯦꯠ ꯐꯦꯁ ꯂꯣꯀꯦꯂꯤꯇꯤ 15 ꯍꯥꯏ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯪꯕ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯒ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯣꯀꯣꯆꯤꯌꯥꯟꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯁ ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯃꯦꯟ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯁꯣꯡꯕꯨꯒꯤꯁꯤ ꯅꯤꯍꯥ ꯀꯦꯞ ꯑꯅ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯦꯞꯇꯨꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯅ ꯃꯥꯂꯦꯅꯁꯣ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯏꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯐꯪꯉꯤꯀꯣ ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯐꯪꯉꯤꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯀꯦꯞꯁꯦ ꯁꯤꯒꯁꯨ ꯃꯥꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯂꯤ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣ ꯃꯦꯂꯥꯅꯣꯁꯣꯏꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯦꯖꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ 2 groups of people ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯗ ꯑꯃ ꯑꯅꯗꯔ ꯏꯖ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯏꯗ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯇꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯗꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯎꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯒꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯩꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯃꯤꯠꯇ ꯃꯤꯊꯨꯞ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯄꯤꯀꯦꯟꯗꯤꯛ ꯐꯣꯜ ꯅꯪꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯥꯏꯒꯣꯃꯦꯟꯇꯤꯛ ꯕꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯅꯗꯔ ꯁꯝꯁꯦ coarse and straight ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯥꯔꯀꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯝꯁꯤ ꯈꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯝ ꯈꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯣꯒꯅꯦꯊꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯈꯥꯡ ꯇꯦꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯈꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯜꯚꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯅꯦꯊꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯇꯣꯡꯕ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯦꯜꯚꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯅꯦꯊꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯣꯡꯈꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤ ꯐꯤꯆꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯣꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅꯔꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯦꯖ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯦꯖ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯁꯤꯔꯒ ꯐꯨꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯤ ꯁꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯔꯤꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯄꯣꯂꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯄꯣꯂꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯍꯧꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯟ ꯁꯤꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯆꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯪꯒꯣꯜꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯨꯟꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯁꯁꯤ ꯂꯪꯖꯥꯅ ꯀꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯄꯣꯂꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯂꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯒ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯚꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯉꯥꯃꯣꯡ ꯈꯥꯎ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯐꯨꯝꯃꯒ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯑꯃ
adagi mai ikna cremation tawbagi ama sigi process si Manipur da mamangai dagi satnarambagi thawdo ama su lay aduna asagi phumbagi sidane ena lakadoi point si phumbagi sida koi phumambagi mi mayam phumamdana lerambagi kaino singji mayam amsu phange huji for example sector gi si mi si rega amu phumambagi kaino ni phumbasida makhal ani khak lay to matam dawa mayan thermoluminescent dating to matam 145 BC haida adundi iron smelting Manipur da 145 BC dagi iron smelting hode se madu studies in takadoi sigi sumaina importance of maya amasu mangthlai koi Manipur kangla gi su hoi ai koi sida ai cha ham no kangla gi board member oirmeba the board member oirmbasi gi kano sida oidringai de gi suni moina kano si mod semkolakpagi kano se sum torok matam sida moina dozer tawraga tawkhairak banaba sum ade aina haibanaba noin tawrisi lale sila loina pot sing loin destroy tawrani masi kan togum si ena haiba sida moi yada dan dozer na dor loi takai ade pot mai loi mang ade gi hujiki findings kara leiba underground kangla gi kano se mod ki sigi kangla gi kano sigi da yam peculiar character ram le kangla gi settlement ai sai hybrid yahodra mane madu kangla gi settlement gi kano se moated settlement kaweba ko gi archaeology ki term da moated settlement se masi Southeast Asia gi character ram ne sisu aduna ma one archaeologist some khona hybrid ma gi kano da Southeast Asia gi moated kano se masi character se ahamada kano sida motam leirani moto thangnabada pali ma leirani pali du gi manung changhlaga amuk atopa encircle loiba kano ama wall among leirani wall du manung da ningthau gi kano singsi macha machu onsu ma ningthau rulers group ki family gi kano si moi leirani adugi amuk mapanda mai kano singsi ki rituals ki mai perform tawgadaba religious kano mai ama temples kumba monuments singsi leirani madu peripheral kano da sai outer mode leido madu ga thangnaba encircle do madu gi kano du na public ki settlement residential area wena leigani haisi mai kano du da start kana archaeologists in high samana bisi kangla is lebi one kangla si sagi aina proto history na ama hajibdo sigi kano sidagi kangla dami taba hawra amagani haiba sigi projection ama tobo yai aikoina wari da leirisi khaba nganba na hanana kangla da khundai an hai ade khaba sigi kano si panthuibiga khabai macha kano siga longbagi kano proposal tongnabagi wari leibudra bagi kano da kondang da moi semu khaina gi ba adu no poni to no logi bagi wari subaina taw mythology gi loiba kano singsi dagi hongna kangla da mi leire si majina su ta ine adu masigi kano singse kangla gi findings archaeological findings khara leire singse sinasu asai gi proto history gi batam da oiba yaba material mayam su phangiyo ade masiri sida mana mo aina sai haibu si taw bom kha ka yauri sai napachiki kanu se masiri da en sa haibu di haigrama ne chapu mokong pan bi leiram bagi kanu se chapu mokong pan bi se masi napachik te phange ade wa kanu gi laimanai gi lokon gi se su phange kangla da phange ade gi a kanu da haingang gi kanu ram da su phange the periphery valley ki periphery kano se sirasu loino kano singi phange adu adigi sigi makong pambi sigi tradition se masi sagi chingmirong gi kano se pine se sirasu silver na sabata chapu makong pambi yaurme makong ohum pambi se chapu gi makong ohum pambi vessels kano se aduna sagi neolithic ki stone age gi madudagi hauna tradition si continue toropasina sagi metal sinner bo how we can see continuity on le adegi amna
Housi ekoi metina Yosabi and Sinarico. Must modified form of the earlier say Stone Age cannot be modified form we do now. I don't know, I Stone Age can do on culture till today continues particularly my take it. I say, Sinatsutai. As I material culture, evidence of later, I think physical character evidence of Yaure, Sagi archaeology findings, my am saying, Equigi, say, Takpada, Yamna, fruitful weba, Tajaning Aweba, Adumba, OAS, Sinilakadis. Corners, Makan corners Nipan Subana. Since you can donate, I'm on the Ankrana information, Zipirpane. So I told them that technique. Masi when Google the young with technical Pazani. I talked to the Masikari of the Fijan B and a higher archaeology office key announcing to Gatora Salaga, Tizel Lure, Tizel Mutumda, Portsing it Tegnare. Tegnatum the Kanogasu Toiko. I know further some young Mutumda, Sagi by star cannot like points Nipan Swell. I see. I'm the symbolic character of the name. And eightfold part and Buddhism. Sigi eightfold part say. Sigi principle to Madu Sita symbolized Tropuna. And I think we're only can assume Mogi Makuksida, my Managida, Liting Yawi cannot petals Yaudio. I see Masing Nipan Swell. So the eightfold Buddhism, eightfold part and Koyi Kano Manga, Silon Manga, Adegi Lamchat, Sajat Nipan, Sigi Kano si Equity Toru, Tabuk my am sing Sida, Equity Mummy Karagatar, Bagi Kano Krasi, Sagi Malangi Yauri.